Ya, alfa mai fanunga lei. Pai maulunga so tato tunu. Ya, wong fai ayon tato tapai. Ilunga pau ngalu lea, ya, ne tuan nei tayau. Ya. Mai alo fingalu maloloto tato. Fa wau de unanga. Ya. Ele po kalame fa wau lo por quinto. Ya, ole moi foi o TAPASA FOLAUGA FAALEAGAGA ya ole ama yese am yang mo ma nei tayau ya fatalo Fatu li sungal FAALEAGAGA ya nga ma to duan nei tayau ya ata Fatu samo le poi vai ngol tayau malole so pua malenangi mama pa 𝚟𝚑𝚎𝚘 lava ile tua la mero po so pua maleola mo tato uma wa mo fai un tato ma puta foi ma tato pelo ai lungo ere ni foi tayau ia ile paso ina pea o faula inga me le lei ma tango fie ma le ma na yo le tala le lei ala ya isu ia o i tono la na fionga mo tato ia ma ni tere la pa ponga le nei tayau ia au tato paso le upu ma le a fionga pa ia ro tato tu ya talo fali lo sungal FAALEAGAGA ese lo la le tayau ya pa amele weekend to ya la bana weekend yang ada le yo le tua ya mai mai le tinama ya ya le tua ya ta ton fo la man via sa mo na ta ko inga mau sungai ona ya pe for sungal faton sungai ya basta Mike kai mon nei lao ya ve fole sungai le toina ya wani mo at foto ina nei tayau mon yo wala tinu ayo i le vele wala ya talo Fatu na yo ta to wo ma inga nei tayau ya afta i mon no ta to tan no ya fo se me te fia ya ko mingi mai lalo mai so langona ma to fa leo ati nei tato noa ya ma fa so e fionga le to ma lo to watai lo alfa ma lo si i tato ainga ya sa lo sa lava mo tato i tono tapo inga le wa ya so le so na ya sa lo wi sa fa ma li ina lo to fa fonga i fa au FAALEAGAGA ya dan fo le pa ftai le tua ya sa mo fu sa no ma to fali foi fatu to langa ma to ma futa mala na wa na ia le tua ya al ne timi ya ta to tele oloa ai a mal fa lo sungal fa FAALEAGAGA ya fatanga ya sei mo moli ta to i no le tua statu tarsan ya ta to fa so le liaso mal fa lo ya sa mo mai si ta to o le tua apa tu dia tai lona ba unga lona nga pa ia ini upu la tato paso ai le tayau
ia whapena na iele na wha unga mo tātou tāla. Ta mā wa mātou iai te mita ua e whapeo na whaatanga o mātou tangata se inga lue mailo wa nganga ia te ilatou mai mātou nei. Whaongaina se Fatau o na nei e whaima ipu mā la baa o lo whina e ala i lo upu e le se poto le se iloa le se babe e mātou te patuatuaina le ngaruenga le persona o lo wangang sa o ia lava lea e piso soan o ia foi lea o le whaia onga le ngata mo maua e mo sa mo umo whaponga mai e ala i lau fionga tātou mo oe manuia i le pasoa o le nei tai au o no ke riso Yesu wa o le mawala au tuan. Amen. Amen. Ya, hastai lo sunga mo le tātou te talo, tātou te wale mwhaia tātou se mea pe ale i whaunga le tua, mese le suswane le ngang paia. Ya, o whea masani lava al nei po kalame po le TAPASA o FOLAUGA FAALEAGAGA ya e tātou te saili mai la fionga le tua. Tu se EFESO ya o mai malama o mai leo Fatu tua ya tu sile wa mai le tua fo nei vai tau ya tātou te mafau mo sa vali ai. Tanga le sa tātal noa ele mtau mo mua. Se e mwhaina e toi oto mingal vang mo mua persona to ya fa tatele yon tau pelua ye so tu pa ya na la masa vali vang mo tau pelua ya ali al tayau nei ya na toi pa ya langal vang e lua vang te tele le tu se fes on tau mo mua anga le tolu ya lo tal no believers position in Jesus Christ o le tato tulanga ya Keristo ya ali si vang ele fanga i tu le fai unga o lo tala no ele leolanga how to live ia po leolanga ia ala se i to e famal mole basta ia mal to pol ba son tia nei sa tato fa so ai i le ngaluenga persona i e tolu le tua ia po le Trinity e sa tato tal no le tua tama ia le tua tama le alo ma le nganga pa ia ia ma functionality po ma ta faioi a ia persona ia rang mo mola le tuol tama o le ale me na faia le tuol tama o le tuol tama na ia filifilia o le tuol tama na ia fuafuaina le tuol tama na ia planninga le fuafuanga mo le tangata ngasala ia tato uma ia e le la ititi le fuafuanga a le tua mai a le amatanga o le whanau mai le tangata i le larolangi o umana i le fuafuanga le tua so ole tiu tere nao le tua le tama o ia na fuafuaina o ia na planninga mea uma o ia na mai le tō wha tō papa ia tō whalo roto ma le tō whamanino na fuai o na tau nuu le wha moe i le wha o le tanga o le tangata sala e iai iau e iai oe ma tato uma ia pe uspapo unga nao le o le vaenga mua le i le tasi tonu pa ia po o le atua i to tonu o le o persona e tonu e te tau ana ia mutua manino le vaenga lea ia pe el vaenga lua la pasta manui e tu te tawa te pea le ase sau no to otomeli le alo persona le alo ia mal tu po ia le persona mo le tu te ma ia le wo ta tu loa o ia no po ina o le to fa pa ia le tua na fili ai ta to o le persona no na lua o le alo le ali o Yesu Keristo o ia le na Fatau no uina iai le fuafuanga pa ia le ale tua o ia le na Fatau no uina e ala ilo na maliuti ngai le sa taulo fa malingi lo na toto ina ia fa mangalo ina nga sala i lato umba o e taritonu ma Fatu tua salamo matalia o ia e fai ma fa ola i o lato olanga to sala o le na iai le kiute o le tama le na iai le kiute o le alo
persona na lua lea o le tātou tama o le tua. Ma persona la tolu ia ia persona tolu ia manatu basta o le anga pa ia o le ngalu wenga la le anga pa ia I lo tātou pa o le tanga ma le pa o la ina o le tangata anga sala o ia lea le ngata o le feso soani na ia fa mau fa ilonga ina fa mau fa ilonga ina o le tangata lea wa fa o la ina I le maliuti ngau ke biso wa bea oe ma mea tō tino le atua. Mena lepe mai, wa bea tātou matama whai. Tātou o tangata ese mau. Sa le ta ua tātou o ni tangata o le atua, wai ia maini pola polanga le atua tangata nu ese. Na o tangata na pola le atua ili so ino a per amo. Ana o le ngā ruenga na persona lon tolu o le atua, le anganga pa ia. O le ngā ruenga, o le wha mau wha ilunga ina. O I lātou uma, wa lātou talia le ngā ruenga na whaatau nue le alo I lunga o le tō whapa ia le tō tama. Amen. Eo ki whapura pulanga. Wara wasali. Ya, na wafonga nei tai au o se toi tau wha inga la ele ngā ruenga le tua tō taspa ia. Awa lava ni iso langon nanga yedi siau o ngale sau. Tolu ia tua vai awane I faseina tātou mahu pelo Fatu ke sianu tasi le tua ai tolu ona persona le wa tala noa lana ona nei tai au ile sele mau walunga le alofa le tua sa moa ia tātou le tangata yang sala le tangata furitua ai awina mai ai lona persona le alu ina ia oka mata utia le te leo le tua inga whamanianga o tātou mau ia o vaenga na tolu o le sa mata no lava yaso leo toi whamanatu lalo I fo vaenga lona lua na tau puna whai pisu lima lusi o tolu na mato e pa ia o le ulua I tatalo le na le apostolo ma tua vai lau Fatu tua o lai fale pui le apostolo polo te milena tusi o le tusi ngai tangata EFESO le au Fatu tua o mo diriu ia ele faingo fie fotala inga tonina ina ua na mo Paulo to south no foi mo le tolu tau sanga I EFESO le ala ua fai o le misiona fai o fa pui le ala le uma le lofa follow up tangata iana le na to tusi ai le ngata na tusi fai vangalo na fa mai na matu wata talo mai na le mapulo tatalo ina wo fa longo lo to Fatu ile male lo fa le tu ina ua mau ele apostolo Paulo ele tangata Fatu ngoia tuiko tangata na sa ia mau mai ai ia fa mau matau ia Paulo o le matua alu al Fatu ale len tusi le Paulo ele se fa fitau le tusi o tupu EFESO ai ole toi tala no fa malo si tu mau toi mati le apostolo la ngona o le Fatu ina ia vai te mil tato soi puang tato te territorio le tu tato talier o fa fita u le tato ele tu au no ina tato el diapolo so o le tasi le me pito silo na mane el tu sile apolo ina ua fa ai u ile tatalo lana ua tatalo ale ua longo tuai ma tabo tuai ile auso tu mau ma le fanga tia ma lu walu lo to pa malo si nga benga le ina ia o to lo ile se mea pa le nga lo to tau ti nga ile tu o le si me pito silo na mana ia o le fa manatu watu ele o tu au no ina o to ele tasi tolu pa ia o le tua le tama le alo ma le nganga pa ia e mo wai le poto yo ele ngata e mo wai le pawa ma le mana ba ile tele o me e mo wai e tato ai mai fia ile mai ati o ele mai ati e mai le tua lea o tato telton yai o ia o le tasi tolu pa ia mana ia le tatalo e tele atangata Fatu tua ia la to tatalo tono le tuspai ai mana ia o le afo ia le
o le Fatu le apostolo mai o no vo falongo wale mapu la tatal a tau le pule mapu lo inga pray every time e remember na te mana tuale e an tatalo la ia le a mana ia la nei upu ia nei ia pace se le na tatalo mai ia uto maua le Holy Spirit ia uto maua le nganga pa ia uto maua le wisdom po le poto uto maua le nganga pa ia o inai maua o uto le wisdom le poto ma le faalinga it's an immense le apostolo mai tu tono fa pui mea ia e back up pa ia o langa o tangata fatu tua nei I won't give up le anga la si le fie po o le anga ia ku persecution le anga ia ku sa wanga man tu foi le tupu le classe tono le kalesia ono tangata iutaia e le mena ke u ka ia tatonunga le au tangata le tonu I o tangata Roma tangata Eleni ai me u ka ia ke le la el mafu anga na fa malos I want to give up I want to feel I want to feel ai man ia fa mai kongeki de tu le no foi el faltang a mai yo to mo le ngang pa ia empower yo to wa ina yo to fire ma ia firm ia ma staple to fatu tu ia ke se man yo pu ia ele ngata talo apa me man ele me le nga pai ele ngata o le tano atu polo le vai nga le ale pe eta un pole apostol ia fai lo atu le uso ma le au fatu tu ona ia te o tau le nganga pa ia. Amen. Ia o tau sila pia, o ia te o tau le mana. Aua nei whaparea ina, aua nei whaasese ina o tau. E le o ia te o tau, o le teimina tau tali ai. Whamau whaerunga ro o tau le nganga pa ia. O le nganga pa ia nei tonu ia te o tau. La alana le matuai loe o tau le mana o le nganga pa ia. Pe ati nei e o tau le nganga pa ia. Pe a pati ngā o tau le nganga pa ia o le tua. But the spirit is there. Ele o tu o la po ina tatou ele tama le alo ma le nganga pa ia. Ma na ia le pointo le wai maua ele fa mau failonga ina. Le tove apostolo le tusi le galicia Roma awa e maua lo tatou le lofo le tu ina o Salomon mai ele mafai se oli ele mafai Nai mau tau poe valu le Roma. Le Roma, Ele ma fai se mea pate se ina tatou. Mai le lopasu lo le tua. Le power le Holy Spirit. Ma le grace le tua. Pea ona maua oe mau I le whao na tanga le. Ma na ia o le ia o tasina vaenga le te talo. Alfa moi moena le ina mensa ai whai punai su fitu a whai meile tala la apostolo. Ina yo to lo le ai le tua ma na ia te no me foi tauna mo ta o samo perché poco kuspa ia perché poco le qualification I me ka wa onga po le alava e mana mi ta to le Holy Spirit e mana mi ta to le porto me le tua te lo faringa ma ia ta to lo le ai le tua who God is no better no God better ia ta to or know him better, maar is verschillend. Ele penta tu dole leide tu. Peata tu pealea o ina tu le nganga paia. Amen. Tu po le nganga paia o le faia onga. Faia onga. Is a teacher. Ma ia. E asa tu tato. Kiri panga mo ya e pokolo. Io nga e alu le palea onga e la le faia onga nga wa oe. Ai kiri alu palea onga nga ia o makua nga wa oe. Pe ka pape nga le akale ka ba ko Paulo ya EFESO. Ei uso ya ke biso. Ona ia le faia onga. O le faia onga o le nganga pa. O le nganga o le tua. Hallelujah. O le tele la le mafuta o le faia onga le. O le kere po nga me ke ro I le lo le tua sen man ia solo le passion sen man ia le ole pick up pingal tangata le apostolo le si va nga nei la lui fo pasta le si va nga man on famele apostolo tono fa pui le tua mau tamana le fatu tu I EFESO ina ia pupula mata farenga yes fai posu valo na ia pupula mata o la tu loto ia I lo ai fa moi
ia I loa ai faulaʻi ga mea lele tatano le lave ana toe famanatu ia e sen manai o nei manaʻoga o le manaʻoga foi lea o le apostolo mo fatu leaga makuaka waso a falegaga e manaʻomia tatou le pupula o mata o le loto spiritual eyes e le manai o le mea lea fatu o le famai le apostolo ia pupula mata o tou loto. Amen. Mana tua la le sa mo ma lau whaponga mai. Ana le aini mata I le tino le nei. Tato te I roa le mata ngō fie, le mata ngā, ma mea o roo I le lalulangi le tato te soifua ma ola I oe. I tali whape nā po I la le tūpare nganga. I oe. A oe e whapupulai. O le nganga pa ia. I oe. O le nganga pa ia. A ina pupula mata o tātou loto. Pepon mata lua tu raso te atu. O le loto. O le peso ta inga lea o le tangata soifua I le tua. Po le ale malau lau o le poto. Po le ale malau lau o le tama inga ma le iloa mea uma o le ulanga. E le mawhaia ona e iloa le tua. Pe a le pupula mata o tātou loto. Whanenganga. Whanenganga. Ioi. A wa a sa ili mai pula le tua. E le sa ili mai o wanga maa. Ioi. E sa ili mai le tua I lo loto. Ioi. E fio mai le tua. E manto po tatalo tavita. Le ali e su e mai I fia. I lo loto. Fia fai se loto po umo au. So therefore, our connection I le tua. O le loto tatou. Ina ua whaapupula ina e le anganga pa ia o le tua. Amen. Aila le ta ua telo le anganga o le tua ia te oe maa utangata pato tua. Mana tole ole manaʻoga foi lea mo tatou so se tagata So se kerisiano pato. Po fele vale kalesio e galue ai po fele mission e te iai. Manaʻomia le pupula o tatou mata falegaga. Lea se reason e laina pupula o tatou mata falegaga. At the moment tanga le saul ti apolo le saul o le to se vali le saul ti apolo mo e mai ona wa lo ti apolo wa la pupulo ntimi wa o le timi mutai no ma no se le saul ke viso e matua fa o ti le na wa nau pam tala ina pele saul pele leona tangi lo sa ili se sanga na ti ayam fale yang sa mo ma la fatu tua mana ia le manaonga mo au mo oe mo tatou pula o tatou mata falenga e tatou I lo ai fai ia faiunga ia le wisdom ia tatou e tatou lo ai le tuainga tala inga e le tatou lo ai ko inga enkola sa wati apolo langa lai foi ele au tau ti apolo ia e ma le au antikeriso e tama fai mai e 45 pe tama fai e twist le umoni le na tato voia mai le mana onga sine uso e tato la ngona ina tato mana onga volna e tatau na ia tato nei te e tato pupula tato matu falenga u fainga tani aso ia matato tatalo monis mana ia le mana onga le wa ilo fanau tatalo mo fanau talo mo au ainga ma ina ia mau famnianga ia basta o fola me mali me le sunga fatu tal no ele pau ia pau ele tau me lo pula mata o tato loto e te mana tua po e so se tangata soifua na faia le tua e me ta ua papeltania o senses o tato senses o tato palongonga o tato langona o le sau el ti apolo e te lea ina sau lea fionga pa ia lea tua li te leo teimi whao ngā mai I twist tato toi po lea matanga e le I sau sa le ti apolo ia Eva sau ma se mea turanga ese no o le whatonunga le tua na sau al ti apolo piki whatonunga na o mai pa se leo le tangata ia le upo le tua o la alme on tupu ia Eva wa oki o nga senses wa le pupula mata o lona loto o le pupula mata paleanga na pai ngo fia ia ti apolo na pasi se ai no pa nga le fato nunga le tu ele o se si mea sa moa
ua tātou le mai tau ta ua ai le tuspa ia o le ao mai tangata papena pero peta pepelo matala inga sisi ai aua nei fase se ina tātou yo popula mata o tātou anganga o tātou popula mata o tātou loto tātou te iloa le lei ai a popula mata o tātou loto e o lau senses e le kalangoa mai o le banga i le mea le hide na tenta laina nama i tua o le mea le a mai mo tan se papula ka ukia basta le wa mai ia foi senses le tanga Elima EP04 Elima na ia so ka ngalo ngena o ma la ta u al media langa sa le pasta langa ole na fa ngai el tia polo le pole tu wa man tu wa sa ia sa kan mai e moni en fa mai le tu e o te lua ai twistel ki a polo le pole tu e fa mai e moni en fa mai le tu Ava mai tala Yesu awawa tusia awawa tusia e twist mai lan ki apolo numa a paka Yesu I feyer ki apolo sa umare upole atua le fa so songo tatu le fa ai na fa nga fo Yesu awawa tusia ole upuale tu tusia le na ole pisira ma fuasia sa popula mata lona lotto. Ole tua the authority patalanga lenga sau Yesu longa humanity ai faftai ke biso langa la na litin tangata le persona le na sau le na humanity na tu le tie le tua le lang ai le na sau le humanity inga Yesu le nga manu malo malesi ma autai ia le enko le te no von mele le sa fika winga ia la wuri e tolua patterns yang fa nga sa kan ia ta kai kisu le fo ia ta kai ka ko ole va ayo mata fa le leo le lotto mana onga le tino o kama fo ia tolu nga fe le sa kan ia isu kama ia le pinye ka ko ia so uma ke mi uma e tamo fai atuar ngalve ia pe kama fai for ka ko savani ai Sawan kama ale sao mal twisting ole ya ai te lo sa mo walan ma o meya ole tala no atu inga ia popula o tato mata Faatagā le loto le ngai pongisado ai pasta ole se ki ta ya sa mo le ko inga le se me ne te fa pe ia la fe me pula mata le fa fe la ngau do pula mata ole se basic em faina e winga Faatagā wa nena eta ul verso le sal mo male em faina toi mana tua pula lo mata Faatagā tangata le ma faia na popula mata Faatagā o le tangata na tele Italia ina ngā luenga na whaia e le alo o le tua na maliu ai le sātauro ina ia whai le tangata anga sala lea ma tangata ta wā miotonuina o le teime whaola ina ai au nā fio mai lo lea o le persona lea o le anganga wha mau whai longa wa a whea le tangata lea o le mea tau tino e patino I le tua so e tā ua I tele le mafutanga ma le anganga pa ia langa o le tātou pa ia onga lea e le mapainu tātou māmalama le tele o mea ai o le mafana o le tātou mafutanga ma le anganga pa ia e le ngata e mawai le mana e mawai le pawa tātou te iro le I le tua o le pisoso anisili na te whaapupula ina mea I o tātou tangata we can sense e te langona ina e te feelinga le moni ma le moni le sao ma le sao le ma le nanga wai ai teim o tato ma to pol tala al tu spa ya wai kem ka ko ke fai ai le mea o fai le mea le ai le mea ka ko lo ko ai ma pocha o le pupula mata o tato io no winga la pasta o le kia
mai po le hale nau mai o ke viso ma le ngang pai ai loka ka ika loka o ka ika la yere ki ta fa maulan wa le repent la ka ika ya ele mfaina ese fa lo le ngang pai ia me le tu ya ta wa le me sa tu ma tu kala mai lo loko Paula pa to ele ta la mai pa ele ka la ka ku ko na ya ma le o ele o le ki o ele o le au o la tu mai nga lu le nganga ia le nge ia mo kualo ka mau ale le fai ko o loko le kanga ka so ipua ma ne ya passa ma ne tele ia ne te iwe ese se fili mai na te luta no e pula ta tala ma to lo fa fena pul te lo ta tala mai o hello lo to ya lo salmo ina wa fa longo tala le maliu tan miema ia na fio tu le ngang pai na te va tu le wiste fa ia fi inga ia ma pula yo e sel mana ia ele fa pe ke no fa pula mat e ai e lo me tau mo ia lo fa ta te ke viso ngal venga fa ola ai ele responder tangata ele ta la lo to fa maula ole pe la matanga na mana ia ole ia pe wo umisimata no na ole ta fa pula mata fa lenga sa mo be watchful at the moment ala len sa wa yesu yo no so mo mo fa ya tu se matala mana ia tala yesu matala matatalo ne yo o mai fa o so so le ai mo ya ya le mana o yele loto ale tino wa vai samo wal vai lo loto ma lo tino matala ya o saulo ti apolo ya fa destroy to steal to kill and to destroy wa ai ta to pepe se ka alo merka wa lo fa o tanga pi na ma na ma lo fa mo nei na o pula mata ye lord fa moi a mo wala le medio fa tanga le o fa moi le langi te ke o kinga ngi de jo ti tao you got a living hope ma la yo le fa moi ai o ki la so so ko finge ai le tala ina le loto ele se ho por langi ai se pa mo se o li wala ngai duono fo nga pastala duono fo la vuelta le tu se mata yo ne kui nga me ai tele lo o atu dia es el tamal na sa no mana ya la vuelta la udi me o la vuelta fo no le udi lo mai ma pai me o mai lo swafa le no mato fa malo lo mai tu li te moni o tato vai sa mo le to ki o saure sa vol ki amen eu al ki apolo pe fa malo lo ma yo en pai langa la po ile mana il ki apolo la to yo molta tu si la pia ale la e wa ku mal mau o atu pe mai le matai o solo o ke le lo o ko living hope eta wolo ai la te si la pia lo fa moi ola sa mo mana yen mana nga mai fal pui tangi mail tangata la fal pui Fatu wa aile living hope Faatagā wa aile living hope Samoa wa aile living hope fa fena ta tie lo hope o lo o polo ko ma hinga polo ka vale ma ngai pole o ke viena o ke mo le langa nei ai o le tapo na me o Yesu Keriso tu ulo hope ya Keriso langa metala pa wale wala vea o le lang yes o ngai le ala ku moni ma le le asisi wala tato yo este le sa ma yo ma le la lang le tato ke wala yo le me le wala yo kele mo wala pa tangata o le atua kasi ale wala o mana fa ya nga ya tua na o Yesu Keriso Jesus is the door to heaven le si me mana ya kilo le patu ile pa nga ina o le sa tau na pa tau ile alo le sorry e matua se longo le vale mal tanga to baliana te le la ngona e ba le sa tau tu nga tu la lo fa sanga o le bala au mo tanga ta uma ele o se bala au mo na o matu po saute po sai
Posipo. Everyone. Everywhere. Everyone. Ele la se la pitanga o tātou wa pe. Yes. O te lei palong, o te lei usoe, ua paungaina po nei au nanga. E whaatele bawe ai. Ma tu watu iau au tafa. Ioe, le fe au la valea. E leo se loko. O le tala le atua. Ia te oe, ia te au ma tātou uma. O le tala le lei lea. E le asa si tala le lei tātou te toe maua. Paua leo le tala le lei. E ma tupo tala le lei. O le whaapero tania, o le gospel. Yes. Tango lai ba ai il whaamatalanga le ingilisi le gospel. God offer sinful people eternal life. Amen. Ua ofo mai e le atua. Le tangata ngasala, le ola e whaamavau. Usoe, tamati nā, o te whautua atu mo wapoapo i atu. Ei, o le ua i atu tātou le tala le lei. Yes. Ioi. Ioi. The gospel. O le tala, e le eise tala e patu saina le tala lea. Meo, le le tusu mai ei paulo i le kāresia lea. Mana tua aua ni mā le finangaro le tala le lei. Le gospel. Ioi. Le tala i le tua. Na ofo i tangata angasala. O ke makua i ofo hau i le tua. Wa tato ma pau pa tangata. E ke reka kenga e fia ufo se me fa penga i se kangaka leanga. Nga o kangaka le ke aru e ofo iai. E o le tua le ai. Na ofo mai le alo i to otas, le alo pele o le tua. E tongi ola tato angasala. Io li ia le tua. O kale ni ia lopa. Io e uma upe fa matala ele tai ona ona tato to i le roto mane mawalunga o le alofo o lo tato to madai sele le afo ile lo roto nei tatalo mai fa pui toi vai ne alo hope fio ta to lo hope toi nei te ua ta to lo hope in material things ai le me se meu miena e mfaina ave o le langi blessing ave o telling you to ma ingo blessing me le tu ai fa mo muala ke riso e mo la blessing le o fa o tanga ona fa pena le ona secure e secure inga ka ko se chama just only the name of Jesus Christ no winga living hope stick your faith Yesu ke riso lo famo mona oti e alutino per pala le nganga fo il portaiso fo le langi e te le toyoti se manai la lo ane le hope na fa mail talo ala apostolo fa suiva io to lo fa la inga me le e bona matal no to naves ai to fang o to pea awane I faatalinga tuli tātou, awane I whawhangongo tangi ao, pe upo le tunu le tala le leilea, e ta tauna tātou whaalongo pea, whaula inga me le lei ao. Ia le ma whaitau atua ni, le lisel mau, o ka ia pe tau te matitiwa I lalo nei, pe ke mai lalo nei, pe ke re ka waloa I lalo nei, pe inosia o I lalo nei, maua ke riso Yesu. That's right. Whale leil mafutanga mele tua e ala ia Yesu. Paulea, pauna tangata I mawai le, whaula inga mele, na te loa, e le wisdom and poto, e na te receiving of what me ia abasta. Ia le mana, ia na, la lalo ale whai pelues furu, anga lusu tolu whamai, le simon via e Fatu wina oi na te talon na le ngatan fatu oi a toi fa no foi ia ma fa lo atu o kol ma nga yo ka kalo sona ko fa atu le living hope ai oti il tino ne ia e fatu ma le sime fia ta ia te o sa mo le ta la nga le utal no el fatu ma le fa no fo ma le oti e tasi le oti al tangata na te maual whamanianga le ia Yesu. Ai lua oti al tangata na te le maual whamanianga le ia ke rise Yesu. Ia. Nei te wafisi soni, fia poko laka ma po ala o ke lua. Lango le fionga le tua le au ine tātou. Tangata o la umanawa. E oti.
e oti ai le pule ale tua ona Fatu le famasino ia temo si tianga vai se tangata na mawal mele ai al tangata la e oti ele ia ke riso le olang na ia te ena na tele telia fa mai e Fatu le famasino ona to e oti le oti faalua ai o le fanonga le na e faavavau nana ma faailoa atu ae nai totonu le fioga le tua ia le tulaga manaia nai teachings na manaia nai facts na le fioga le tua e prepare challenge ai oi basta se pai maluitau kua o peona saunoa le suga le peifiau e sao le ia ua po le ave e algo foi tu mato a paila le o paula ina pato tua e ka no ko yo ya ale ngai e fio ki uma e o ti uma tino o tato o ti uma le tino a wa le tala tu spaia o le totongi o le anga sala o le o ai mana tua le ma pa tu la so ti atu nei la fa na wal mai ata to de la rang ngata sala o le mea le na so yele na paiele pupuanga lea mai de tama le alo maleanga mo le fa o le tanga le sa no atu paifiao a oti la le tangata o sala mota di tono pa tua ile nga luenga pa ola le yes io e tasilo na oti na le oti le tino yes a oti la au pe oti oe ai le paia se pilipilinga ile fa ola tanga usoe wa e oti falua e ke oti ile tino le o langa ni e te toi oti po pe a uma le fama sinonga ile no fo sina o ke riso ia ma nga i loa ile fa fa no e fa va man so le mamao ma le loto me na ta ua tele le meta o le fa mo ola a living hope yo e a woni tato foi e Faataualofa i bai pe Faataualo eu tato ma pau ia e lo fa mo amen a o tato ke o volele nga o so ma ko ngusa boy e ele kamalo ele makai o ma ko ngusa boy e go ya e ilo nei ngova pena e kaungaola le ngova tamalo yo usoe o le tauinaola o ngi ngau kaungaola le ulanga ngi yo ia ola ma le mau kingoa one day you're gonna pass by yo e ia so te alwa yo ia ola ma le ia ola ma le mau ola patali mai yo ia ele la le mesia ku mangi ele ko o kilunga a le mesia ku ngi o kia ku ngi ko o kilunga o le telefano no na talo ele la ngai e fuisia o ngai e fini stanto nunga ya pula o le tonunga ai o ma ua fa soat ya nei famasino mai pe a financial nga pat o una Yesu le tono la tusipaia ya ai ia prepare la talo la apostolo Paulo sa uni mea ia ma ia to mo fa mo fa tu fa no ya salo lewa to i al tatalo au mai al tatalo na lu ia Fatu ma Faatagā lu ia foi tato nias ai ala vai foi vai foi ta to faso ia tatano e ale e si fai pure pesetas e sei malu e lu et foi sei tau nga ma o role a makal fai matau ko lu ia fai foi mai mo mai se si va me na no mota o tal vese se tato vola le chapta lua ya po le se fe o le tu ale summarizing na o le chapta mo so le ele se ta mai fa manu yanga mat sau a to le tu tas pa ia ta pena fa o le tanga le o tato manuia che offo ya o che le ta dia fa ta le lu ia tu pea make a
decide now while you have time. Based alanga ye condition no walu le ole fa se longa te salamo Faataualofa matalia Yesu le alo le tua. Open your heart to let your spiritual eyes see and know better about who God is. La vai foi. I say sa amele tunu. Rama lue tu foi. Yang kako bolo le mta pedua ote ya vese le toyumi. Toyumi da va son ni tayao. Taile, mai mua taile siva mai. Si tovalna. Vai fo ilma. Ta momua ya. Ai. On sai mai toi, ele toi la ma salona se fulu na maole ele tapu lua anali vai ngamo mo tapu le lua vai na tele nei na tapu lua. La maol fai pu tasi fangata su ya ta to we vai ko ni aso mai fa malo se fa nganga mo ta to nei ta ya ole ta upo lua tangalo yele ole fa ola tanga e mai le lofa tu mo ela ya Yesu Kristo ya salvation by grace ole lofa na le tua na mai yedo na lo pelo Yesu Kristo. On taupula lua ya e toru vaenga le la ma tala no to ne ya soa e o vaenga mo mua e ta ua o lo tato tu langa o lo tato tu nai la tala no le apostolo ele pastor tangata le o sau ya Kristo our past o la wa toi o le toi fola to le malo Paulo le apostolo no ese le afo i toi fa te patangata walanga tusile ave tangata EFESO
le fatuatua i Efeso ai au ngā foi mo tātou nu esi le toi talanoa e tolu vaenga o le past o le present ma le future vaenga lana e tolu le lama tam fai summarize ma tau pulelu a foi e lui e foi tātou nei tai au ia ale a ma fai tau ala fai upu mo fangata tolu o si mera va fonga pe fai pe le so tu spaia ya le la ma fai tau le Efeso e lua al ta mo fai mo fangata mai fai upu tolu ya fa fonga ia le fionga le tua ia o tou fo i lava o e na oti a mio leanga ma sala no tou sava vali aia na mua e tusa male tua le nei la lorangi e tusa male tai le au fai pule i le vani monimo o le anganga lea o lo matuanga lue nei e ua wha longo tata o i tanto fo i na mio fatasi tātou umalava mai la toua na mua ina ua tātou no nofo i tuina na o tātou tino na whaia fo i tātou o mea na roto i aile tino a toa ma le mawhau na whanau mai fo i tātou whanau o le toa sā whapei o isi a toa fo ia na ua manino la whafonga ole upu e tasi le tau ta fa il fam talanga le apostol ole awa ole past o ta to le tuana ole tala no na i le fa to i Efeso ai e a fia uma mata to nei wo mai to no fa tang ta to no es ya ole tuana ai fa fonga ye mai ye sa ale pasalenta tal no o le olanga tuai o le tangata. Ioi. Le tala no le olanga tuai. O mea sa polonga ai ia. O mea umana na oti uma le amio le hanga ma le angsala. Ia. Le la mata tal noa i. Ai mata le ise etui. Man tua foi tangata le background o tangata Efeso. Ia. O tangata sa i foi tupua. Ioi. O tangata sa ola le angsala. O te me e la tutala le tala inga paulo. Ile langa malanga va missionary lona lua. Ele ma sina te lore tu. Na ola le amio le anga. Ia. Ma lesi resto tangata Fatu tole. Tangata na ola le. Tu la fono. Ia tu la fono. Ia ma meo. A foi tonga fiti Faataualofa. Le salato su elato tupe failato kusivili wa el talana le tu sangal menga i mena tupu le kalesia le ya o sa olo i meo o ton fiti Faataualofa ya ma lato ma le maifo esa ye lato tua tina vole o tiana sili tiana i Efeso e pawana le tua tangata ia la le tusi me le apostolo i wala wali diu tangata to e fa manatu ele la ko past la to to Efeso lo to tua na isa ya na la ta to titilo i le disi na fa mo na to woti uma le amio leanga maleanga sala ya malisi mea mai fa i pelua na tatou sava vali ai ana mua i tu ale nei la lorangi ya na ya ilalo le ta inga ale fai pule le vani munimo o ele fai pule ya o sa ta ya apolo le nganga le o lo sa ili mai manga lue mo e fa longo tata o to fa longo i upoltus ele ni upo ma ua upo le nga tu ele nga pa ia paulo e tusi sei to fa manatu to remind ele lato past ina ia compare ia ile new life le ia lato ya pastor hey ole ta ole me le lo talo to ia apostol que viano pa tu ia mo de kalisio Efeso beware ia matala langai o le sau ile faaola tanga ele tu au no ina lava o to
le o langa lea ma winga ia sa auto wola ia na mua i le taita inga a le tia polo a o le nganga le na o lo makua vai ia le au whalong kaka tangata ia le isalamo la to ke le talia ina le tala le lei e ala le pa o le tanga ia Yesu pe sia yo le mapau pau le apostol na ona toi fa ma alo i wofe mapau pau ma loto o tangata kelisiano ia o to tono le kalesia i EFESO ina ne ialu alu to ola to mapau pau le mea na o mai ai e fa pena po le tatou ba ai le olanga le tatou soi kua maulai e se la ngona le temi wa pa olai nai ai una ole bai i le tu pa le nganga pe o mental no to pa pulo mata o tatou loto pa le nganga ia e ko ya banga ya i le mapau pau malangona we are in the party ta ofi mai sa moa o tatou le tino o le tino anga sala mo le sila pia o le tino oti ai o le mea na ta ua jeri le matua mawaa o le tangata moni lea ua suia i toto awa o le tangata pa lea nganga le na lea ua tusi mai iai paulo e wha manatu mai ai na auto oti ana mua sa ko faya mea ia pela ona ta ua e paulo anga sala na ola i tangata ni ai ua upa manatu watu ya ke auto ina ne i auto to yo ya le foi tu por tatu volanga e butanga to mai palo tanga ia no le vai o le lavole o le fa o le ina o le tangata to tonu le nganga o le tu le se ma putanga ma le nganga pa ia onga ko e fo ia le tangata le men sawa to fai fo le melia ia ale melia le puta me apostol o le meana o lo makuanga lue ia isaka ye falong ye o lo falong ka pea pe papa tu o la tu palinga mo la tu loto pe atala no atu ili alofa tu no o fa o la ina ai o e ma o tatou e ala le mariuti ngao ke biso amen sile mane ala ia le pas tuana basta sa le ale e tu sa le pas so tangata EFESO tatou po fesili foi ya lo pas yes ai ala na ta volta tu to vai le pas o inai lo mai le power gospel yo le mana tal pe fa pe i le power gospel na sui el pas le pas to tangata ye EFESO le wodi di ye ke se le fengo fi sa i fo ya tiana sa ta po e pa na la totua sa ola i me Faataualofa i tu sa fai tonga fiti den ai ina o tala ia tu polo malidi i la toula na le to tusi ia o to tu mau i le tala le lei moni ya keris wa ai lo to past wa ai le lofo le tua male fa le tanga ya keris na ia va sia mai o to le past o ai tanga tale ta o polo i lalo te inga o le ti apol ta io fai pulo le vani moni e sele man io le toi fama natu le sa no na ono e le ai ya se single pass o tanga tala ma lo voi pass ai wa tal no i le mta pule ya o te tanga foi ya o tu o se vai o tanga tala la ngali fengo fiele le o langa sa tatou mai e mo ia sa tatou voa le lotu ia au le o langa sa faisa sa ola fantasia matuina na uma vai ai va ftai le gospel le power of the gospel ma le Holy Spirit ia mo faina ia mai feliua ina tatou o langa o faia ina tatou i loa le leia le holiness o le tua o lo tatou fai ia tisise na faftai foi it decision making tangata EFESO
e wai le mfaina na alu tala leima ia o le uto e whamalo se le past aua nei pasta langa o tia polo pe ka alo mai a kako le past pe e sau whaonga mai tatu tona o te miumala o le peto lea o le taua le ia so uma au mai el tia polo langona na ia te oe ia te au lea le tangata fou lea ua li feliua ina e lea nganga. Aio, e te vai e te le e whanga pea, o whana pea te apolo, e lu mafau fau, o mata, o talinga, o loto, e sau al te apolo, e mai pea mea ia te oe, ma wha manatu mai pea ia te oe, e le e mawhaia nā mea o na suri, o le winga nā o le tala a paulo le ka i kirisiano nei, o le anganga lea, o lo matuanga lue pena no pai atu Samoa ki ngara vona faula ina tato volang o le taua le o le tau soma oi pe ke moe lo moenga me ka oko e peto lalo mai maru mapa pau ele anga lea aia ele manao i tato loa le paula inga mea le lei wa tato maua ma le whaaola tanga wa whaamangalo ina ia nga sala i le tua mo wau tanga sala so e tawa le popula mata o tato loto ma ia mawhana whana pia lau mafuta i le anganga pa ia ia e ala tatalo ia e ala i lo mafutanga i isi po keri siango wa ti ta pa pena o ta manana ta bo tato o tato te pata mala tato pe pa putu putua aia e tato te mo wal malus fanenga yo fa pe fa la inga ko pa o usoi e o ko pa le panga ngal ki apo yo wa e ko nga maure ya kusale loku malele ya loku ya isao e puler tangata no na ngalo ai ele se senga ali sau le loku ya la papela ma pana ma encourage oem pa manusi au oe yo ele si uso yo ya mana sa le fa so pas ele si voi pito basta vanel fa fonga Samoa o tato past e fa ngar ki apolo brainwash ai tangata wa a fa pela o matua le anga le olang o mo ko ai anga le lo uma tangata lo pas ta saulo la ta tau le wota li liwa ta saula ta tal no atu isu so ele me se fi fa no ma so ka kala sa fa pui a fer sa mo ma o le si o ia e ala na ale sa mo le sa o ti apolo ya ta ito na halu role o tangata o ko ke kari kongu de lida o le ila sa loka o le ila ma ko le yang le ola le winga na tala paulo le tusi ma ile karisia le anganga le o lo o matuanga lui ele se ka mai ngaru ngale mer ki apolo le pai yo a uma ngaru ki o le o faula inga alu le ko la lang va ila va pepengo ko kari kongu de kanga o ngau ingu mera ka sere ka ko ngu le yo wasa kama ya pa pena ai pena la pata inga le ta auto paulo matua ta ua teli la mafutanga mafuta ile nganga pa ia le tua e ala le tatalo e ala lo meditate po lo ma fau yai ile tua ile ao ma pau fa ma tauta o ke ma fau ia na pionga ile ao a toa malepo lo no minga 24/7 there is a time at a tawai ona ia ia pe to tono le li olea o lo ia ngalue mai ia nganga le to ya ole wa umisi matal no io le past lango ile ole enko ale le tu i mai tanto ti apon le fia mana o ti apon fa longo me ata to no sui tato le past ai ole past fole le fanga ti apon e ko so ka ko pe no mata o le mta momo o le peta na le nga fanga ti apon e take da Yesu i fa so songa Yesu na feila o le tolu volna le pingi ka ko pa o le va ai tato mata
o wharia valo le loto, e mamana onga le tino. E o le tātou pas lang ka ko ui mea. Sa ko lal ki apolo toi mana o, e koe ku ye ka koinga e nei fingo fienga ko koso ka ko le pas ai al fa malosi le na la apostolo EFESO la Fatu tua va ai le lei pula auto mata falenganga le anga o le na ta milo atu lue o le manga ile punga o lo fama o lo matuanga lue a failanga nga lue na tai e o me al termine la nga lue lo makua nga lue aki apolo e nga oi lo roto e nga oi e makua fasi oi e makua fa o makia fa no mai pu e to steal kill destroy se longa wo makua ye ki nga inga wo ko ye mafakia se longa wo makua ona to aku ulo ka ko ki apolo ai ala lawan tatou to tinga ina manga oi ka ko ki apolo ka ko maka ko feeling o tatou mana o tatou o la pele pasle ai fio lolo la le fasel ki apolo ka ko vola i ku el plena le tua pe a fai tatou te oti o ka ko la pele past o tatou vola pele ang sala le femela apostol a tatou voti la ele i ka ko le o ese mal paso tatou vola ya na mo mana e kumur ku spa ya il famo mo o se oli male le pa e fa ya e fe lo lo pinger ki apolo wa al to saule tu ala fatali ma male famo si non ale tu ala fatali ma le ale na le ino fo no tala le a fai wa tangi mai le nei apostolo i to tono al fal pui mo EFESO o lana tangi foi le mo tato o ese ia ma le pas o ese ia ma yo tato o langa lea tuina na uma le o langa na fai po tolu mai na tato vola i so langa so ona fai sa fa lango lava i tuina na uma mana onga o tato tino ma mafa fau o tato fo i o le fanaunga o le to sa ai mo vai la tato le falu penga o lo falu penga le ma lo falu penga pe a fai tato le ese mal pas o ta u al fanaunga le to sa langa o lo dominate pe control sa tani tato volang la na o le change na apas tato el fanaunga le to sa langa la fa tani to sa pe a fai tato te le ese mal pas ole so me sa mo tamo man tua tato lo sunga pe pia o pe o fai ma ngana masane tato me vole ole tua ole lofa la boy ole tua lo pa muti vale e tele ngese lo na to sa mo mo fa o ngal ti apolo sa no pen pa ya ole sa no anga yesu olo ta o mai le mata o ti ole aponio ole meta un ya ita ris pa mo ya le la pe pa peta a fa ya kutanga ta pa mai si ole ku lo pa que le ngese lo cosa lo pe polinga que le va ver uso a one ngalo ya tato e to sa ole e mo le tuai e tau nu mai ba vai la ba tau le winga na tala le ya va o te ola la le lang o le category la te ele si la panga le tu o tanga to sa ele o tanga to le lo portuno ayo ne te uta tu abesina yes elo pare tu tanga uma pe a mi le anga pe a mi langa ma ele kimu kan ka uma me la kan ka uma e mai po le ola kan ka uma e wala le ngal aba tu langa lo la me ane tu o ta to la pe a po le langa le ta tu so o ta to o le fana unga le to sa yo o le ali unga le to sa le pa ba kasi maliki apolo le makuanga due mai sa o ta o le sa no na o na le ta sa le ya o ni ta to fa lango kele nga kala e le to le lofa motivale te ngi se lo sa e sa o tala nga le tu pa ya a o le ngalo o le fa solo me le o ti ya ke wa pese la ke ngi a ke wa va vela na o ti te le ele tu o pas le ya lo se me le o la sala o fera ya na maua lo le o el fam sino ona to a
ala ngale sa no ala fia ngale tu o le wo ya te ia le alo wo te ia le a o le ya te ia le alo le li wa ma le pas o le ko sala ki pe ro e mal ko sa o le rust of God ba le yo ne tolu o le fa tu le alo ua ya te ia le ola o le fa tu i le alo e le iloa e ia le ola a le tu sa o le tu la yo na lungo sa mo man ia sa tu sa the wrath of God le fa pepe lungo oi por na te moe te le ia wesa mal pas de le liwa au ne ngalo na yo ulu to sa e uli ala ka vale ala e lungo o ko sa o le ko ke ka o ko lo moenga ala e lungo o le ko sa o le ko pengo pie yo pa matala tala na paulele le tu sia Roma e se le mane ya the moment e te talia a Yesu o ya te o le ola ai pelo le ai pelo le tai au lo va no a peo ne te lotu ne te ele vai se alto sa le tu le la pi pa menino i o le tua o le alofa e mo i te ringi se lo to sa ana ai lungo o i te mi uma yo na e le sila le tua o lo i le kere kuri o lo to sa yo la mo ai pele o le ava no le i le tau turia se alu se loku to turia nei au tapa lo moenga tapa ta vale na manu no wena pasa nei e te ia wa ise so mai mo mai fisili me ha fani na vese na to sa lo to ma se ta u sa o al tan pe va fena vese sa no ia e bala nga ia tangata o le ase na mana ia pa pe o fisili na e ma paiana ave e se nei the moment mana tua foi e o a se pate tenga le pango ta po le nei na tala no ya e stu mo sa ta no e se mane ele ka kara ku panka mana tua mai ya pe ai fio lo malo ele pa kula Yesu o a mio leanga e ka sanga vi fia lo le pa ya the moment na sala mo wai lo le pangota o tau o na lima le satau o fa mau o na bai le satau to e pau le mea ele yo o yai o ele yo o le pasalanga ele poponga ai na au na momoli mai le loto sala mo le loto taliton fa aleo le mutu man tola tala tu spaia o le loto taliton wai e o mai ai le ola o le ngutu o yo mai la meto o le ngutu ta utino mai e o mai ai la Salamone ele tau tulia pa pese pa sauninga pa pito no ele ka kulia se e la sala o pa pe au e mo wai lo pali e mo wai tono lo ta bali po feo e pa ponga mai ai e mawai de mena te pa pong tala loto sa pa pe atu le tu wai o le nei la vo te feal wa e maloto sa o manao e ave ese le to sa o la wo fio lunga ya tia o talia Yesu o salamo o fatu tua o talia Yesu o telton yoi o lona maliu pa mangalo ia unsa pa mangia le tua le pa ponga tai tamoa ya na te lote o Yesu siliman na la se wala vesel to sa nei the moment you receive Jesus Christ the moment you have eternal life yes remove the wrath of God upon you guys man ole pas la na ai o le pas funa o tatou tatou e tono le fautanga o tatou titilo tatou pas pena vo ma ua la o pas le sa tatou o pas e o tia ima faftaya e fautanga ke riso o fai ona vai ser pas le o vai ser mal to sa i lungo tatou ma mai mal famo mo ola ala ono tatou taimi lama tatou wo le vai ngalo na lua fai pe fa ngata fai pe ono basta pe faina
Ya, o le tua wai ai le whaura i o le alofa. Ona o lona lama alofa tele, na ia alofa mai ai ia te i tātou. A o ti lava i tātou ia mi o le anga, wana whaaola mai ia i tātou, whaatasi ma ke viso. O le alofa tu noa o whaaola inai o tou. Wana toi whaatu whaatasi mai foi, ma whaano nofo whaatasi tātou ma ke viso Yesu, i mea o i le langa. Amen. Amen. Whangala sa mole, ele whamtalanga le apostolo. Very simple and clear. Manino le lei. Umantala noa le pastor ta ngat Fatu o tua i EFESO. Ona toi mention no le present. Terminei. FESO mea na wo iai o tau terminei na wo tau le liwi a ke riso sole. E mata utia foi na a whamanianga a mai o le whaula i o lona alofa ma lona alofa tu noa the grace of God alanga pasta i pa alanga e tau no whamamlama mele e ele me tau le general lava le tua e me tau le grace o le tua o le alofa tu noa la e le maua e tangata uma. Yes. O le tino lava le tua pensa unuana na una e alofa le pangta, e alofa le tangata ang sala, e maua mea ai, maua mea langa o le tua le alofa e ta. Au le grace la le tua, fato a maua le tangata ua li liu ia ke riso Yesu. Tasina whamanianga i maua tātou, o e ua whara tua, mana ia, mai o lona alofa tu noa, na ia whaia ila na ngaluenga alofa mo tātou. Wa aila isi me tolu ia la mata no atuai. Isi whamanianga, whamai na ia whaaola mai tātou mai leoti. Yes. Me ka salai, ka konga oki whanenganga, na tātou wola li tino, ala oki le nganga. Na ia toi whaola tātou, lisi mea nei na pastau leo. Ngai se soo kwa uman whaola tātou mau, peu tau mau i fole. Fatu tu tātou, ma toi whano nofo tātou. Vai sa moi i blessings i tongi. Kolu wa mea kukuanga ka ula apostol. Ia si isau no ia pas. Ole soi mea i le alofa tu noa o le tua. E le i whaatali a le tua. Se i le leile tangata iai o e mau. Na lofa mai ale atua, a o tātou wanga sala pea. E le i tau whaatari le whaaula tanga le tua, se ia mio le leile tangata, le winga na rupu, a lofa na tui le noa, ki ngale a mio le anga, ki ngale anga sala o le tangata, na fio mai ale tua, e whai le whaaula tanga. Io, that's grace. Amen. Ai le whapela na pani whaula tanga le tuaru na lupa tuno. Onga o komeki ai le onga kauami ko ngui ngai kako. Ngata uma. Iyo. A ele ngā waila le mele, masalamo. Ele ai la sia ngā le lupa tuno le tuai e toi. A le minga tasi nā minga le lupa tuno. E nā lupa mai ale tua o tato ami o le anga. O tato anga sala. Iyo. Ele tau patale le tua se ile lei patu se ile lei patanga le ai. Na lofa mai ale tua a o tātou wola ai le anga sala. Yo. Ai o le au ngala o le mele o le patuno le tua ina ua tātou talia. Le ngā ruenga whaola le tua te tātou. Amen. Yo. Mana yo. Sa mo vai me le whamnianga le pe a whai tātou te whatua tua ia isu. Le wata wata polo le wari yo. FESO lo to pas ina wo to sui a keriso auto woti to fa olo to fatu tu o to male wa ma to fa no fo fatas. Wow, what a blessing. Yes. What a blessing. Wa maua le tangata fatu tua. Pena mata no mata u mention as ngolela. E o ti tangata. Yes. E to tu tangata. Fatu tu il famisinonga. Esse le tem me fatu il famisinonga le fatu tu ia keris. Esse le tem me fatu tu ia le fatu tu ia keris.
ese foi le towi ai ma na ia la le u fa ia efeso le sifa minianga le fatu tu o to te mi le siti ang ma fa no fo o to e fa ola o to fatu tu o to ma to fa no fo o isole o ka ese fa mangu yanga o ai tato o le a tato no po pa tasi ma le alo le tua o le le tinga ina le salta o ngo le kau fa manga ruingo anga tala a ka ko le awa mi o le ama yo that's the power of the gospel, the power of the blood of Jesus. Ya mem tau kia le opportuno ma le grace le tu no me no le opportuno anga pa kali le ko se ka ko le le mo se ka ko le pa yes yo ai ono le tu ai tau pia le lofa unconditional love of God yo le lofa tu le no ai le I pa pe si to pa ta si ta tu le mai no se le fa maun ya sa sole mana ya sa mo le fatu tu o tau langi ia o fa penga ia o manuia ia amu ia o mana fili o mamalu yo o mamalu na ete yai le tal suanga le mai mamo le mamalu le ranga le usoe ele fa ku sai nga mamalu le ranga ngeli mamalu le paltali mai le langi mo tato yo ete le manaya yo ele no fole me ai el par mi angi sila ete le lala me ele kupo pe kangia que sa wa kar suanga le pa ia man pa ponga ko vai nem mang via la batali te sa fa ete lala me ele pa ia fatasi male tamai ma moe ele asol tau sama o ai oi ai o na me uma manei man via ai le condition ele salamola ma talia ke viso fatu tu elon ma ele se ama no pastor vai la ta tol man na yo le present amu yo wa mana fa yo lo man via na o le ko toi fa manatu le ngata na ave ya efeso ala wa vatu ma o le tangata fatu tu ya yesu ere mo tangata lotu mo tangata ua salamo pona ken kusin le wa langa esen meta o le foi pona ken kusin esen meta o le kano kusin wa dua ko nga ke siano o le kano kusin que siano parking que siano ana ayen meta o le pona ken kusin so blessings la for pona ken Christians que man po foi pat na o al tangata la wiloa o le farisaio o le santerini ni ko temo na alu ya Yesu o vai me na paia Yesu man o gloria o e mai tu ele ma paia Yesu na paia me ia te paia ela está lá Yesu el va ku ni ko temo e ka vi aku Yesu ma Yesu ale to fa na o e te le lo le malo le tu o la le vinga le me pa na po vinga no vinga o le talia talia Yesu le oranga yo ma le ma tanga ma sala mo talia ma fatu tu que sia oi sa mo o le fe au na le aya sei si mea pai na mane le tangata pesili ya Yesu ma fa se Yesu ya la ilo le ya Yesu le mea le roto there is emptiness e ui ona mamalu e ui ona lona poto mo lona iloa le la rolang e le ma fai e mea na ona tau pia bai e wangi le po oi aru kanga mamalu il tu le pa iutaia tala Yesu ya o ne toi pa na o ya tato lori mo tato yo ma pas fa tai mention men o le kile na ile o le fa va ia toi so atu ai fo ma fa manatu atu pe pule o lo filfinga but the born again la le wale o se sin sa no le pule oh Yesu keris le toi fa na fo wina le tanga
ele iloa le langi, ele fai mo ia manuia. Malo le tua. Pele o lea fwese toi whamanatu. Tā whai ele pass ma le president o tangata. O kongi manguia wa maua le tangata le president. Pe atu le pass a saudi teminei. Teminei o e hola au maua lo malosi. Te le lope toi fienia so toi. Po wai mai nai te loa tinga inga so you will be safe nei. E safe ya nei pe a mana o pona kein lo langa a. O le basic ale al faltanga. E te mau ai manuia le de o ta ua le o le Faataualofa. E ma fainta to wol lot. Ya ai ale Faataualofa le o langa. E le ma fainta to achieving a blessings ya le tua. Ya te ufa pese si ufie poto atu ma ua ma le hai mate tala noa i le fionga le tua. Ia langa i whenga tāwhi whiringa. Ia, le present na. Ai o tila nei. Po tai au, po umana e ta ria mora. O ia, ia fo e whaola o e ke viso. E Fatu o e ke viso. E ta ua tu se te salonia. Tu si lea e peso a whanonofo, batutu. Toi whanonofo, wow, soli. Maka o kia. Ai, ngofo ai la le tau sa maanga te mai moa ki kilo aku soli ke ro vai kaka maulunga la langi. Vai la le ona ina o le tua. Ai o le basic ai fa vai fa mnianga i pas. O le Faataualofa. Fa maulalo ia lo loto. Ese yo lo ngona. Ia pe na challenge ai Yesu den sa ona niko temo tangata poto tangata tustula fono tangata lotu. Mesu a ele ko Faataualofa sa mo malo le tua. Fa foi fa fonga nei tai au. Fa pelo le lu ile a fie maua fa manianga i. Kilo ai fa manianga le fa tali mai. E fa ingo fie i so fifiringa. Fa ingo fie le fa ingo Faataualofa. Tala lo loto ta ye su ya. Ole a tato sorry o umil ma tai mi ma fa tai mi le sungo fa tonu ya le la fa pu atu lo mal vai mun mulio. O le past, o le present, ma le future. Future fa you pui fitu, hangata fa fulu ya. Le la ma fa tau fatas. O le fitu fa ngata fulu pasta ya. Na ia fa lia i tu pulanga tali le si esol faula i olona lof tu noa. Ele anga le lei mai ya te tatou ya ke riso Yesu. Awao le alofa tu noa wa faula ina ai o tau le Faataualofa. Ele mai a te o tau fo i lea. Au le mea wa foa ina mai e lea tua. Ele ono ngā ruenga ina nei mita se tasi. Awa o lana lama ngā ruenga i tātou. Na whaia i tātou i a ke riso Yesu. Ina ia whaia ngā ruenga le lei. Na saunia na mua e lea tua. Ina ia tātou savavali ai. Praise the Lord. Ya, ole vaenga whaiguna ole tasi o sifu. The past, the present, and the future. Lea lawa umantala noa ele ana laina mafua ole pao ole gospel. Ole mea lilo lena na whailoa ya ole a sau ya ile kalesia la ungalita le. Ya, lea la tātou wa ailai whamanianga whamaile le tua. Ole apostolo i lo tātou luma nai i our future. I le fina ngalo pa ia lava o ia le tua sisi ese. Ua ia fili tātou whailoa mai a tātou ma le whawhanonga e whawawau. E ala i le maliu ke viso lona alo pele. Ina ia, le alfa moe le maliu na ke viso. Ia, ina ia whaalia atu le tupulanga tali. Le faula i o lona lofa, ma lona lofa tu noa, na hanga le lei mai ia tātou, le alfa moe, na faula ina i tātou, lea o tātou fiuta, tātou woi whai loa atu, lea lofa, ma lea lofa tu noa, le satan no pasa lea lofa tu noa, tātou woi whai loa lea lofa lea, lea lofa lea, o le lave ino tātou mai lea ngasala, mai tātou whai loa atu le lofa ma le lofa tu noa na anga le lei mai ia tātou. Le ngata na, a o leo manino le lei, ia whaalia tu lava o ia o le atua. Amen. O le atua lofa
alofa muti vali. To show us, to show you and to show all of the world, o ia o le atua tomu le alofa. Samoa, ma le au whaponga. Ina ne ingalo ia te tatou. O le alofa le o le tua le te exista. E o ma teminei. Io. E se le wha maun, ma le foi me tatou. O le tua. I le se tanga te pepero ia la pulanga ni. Ia wha ai loa tu pulanga atali. Wha ai loa. Io. E le ngata i o tatou teimi. E o le maa losi o le alofa le o le tua. I se tu pulanga la le pai me. Ma la tau loa le mata ngō pia o le tua. Ia, sorry, makua kele nei mea. E iai le responsibility na kola, na ina blessed tatou. We are blessed to be a blessing to someone. Oh, yes. O pere fatu na tala, le mai tatou wo, yo tatou wo langa wasuia. Fai loa atu ai le alofa le tua. Ma le alofa tu no le tua. Fai loa atu, ia, ma, lisi mai na faali atu whaoltanga. Na maua i lea fatu atua ia ke riso. O whaoltanga na maua ia ke riso. O le angala na maliu ke riso i fatu atua ia tangata. Na te suia le o langa tangata. Ia matato wo fai loa. Ia ale ngata na. E oro papea mai. Ele se mea oe. Na. Ole mea foa mai. Foa mai. A paila na foa mai mo o foa e we pa ola tanga e ala ia ke biso. It's our responsibility to pass on. Pass is tangata. Io. Ole a foa pole na ole ni fa so. Io. Ole pass ya tu le mea le lei. Wa faia e le tua. Tatou te manuia o mai. Ia pe al matala amtanga. The key is yours. The fish is yours. Ta watu pea le mea le lei mata mo pia. Pa unga muli. O lau pirfiringa. Pa manuia le tua ya lau pirfiringa sa mo. Amen. Lisi vai ngana ina rui poi val. Mai ele o ngalwenga na tatou maua. Ne mita se tas. Tele ana peri. O ne vei tau ia e tele avo ke sana mai ia. O ngalwenga mul mai. O ngalwenga fa manuia ai le to. Yes, ngalwenga ele le. But or second part now the process le to. But or faula ina ia tau no mo pona ke mo. Langa mana o mia for good works. Ngalwenga e langa ina pe to judgment. Ala fatu tu mata from sino. But the first priority on fatu tu mari. My salvation is born again and I accept Jesus. Yes. I want to fapea. Eva pele o langa faya kambe. I will lava ka ngalwenga ka kisao lang. Ya nga takete el apostol. Ta butwa el apostol cristiano ya. Langa ni lua le apostol o le necha le tatou. E tatou te mita mea o mfain tatou faya. Le la pa ya tu Paulo le kalesia. Usoe o le fa o la ino oe. E le mai ate oe. O le mena fo ai fua tu ya te oe. E le usa nga luenga fo. Ina ne ia mita fua. O no minga o le tau mai ate. Ma tau mai ate tatou. Ya mas mea kasi o ya ke oe ma o maria ile ku nga maria ke li to tatou. It's a free gift. Isa o famanianga mo tatou uma. Te tau lana tatou talia ma paputai. Ma pass on for is tangata. Io le winga na e o tatou tapio pi mamam tatou mita wai paulain. Ia nga ka faule mo lo paulain. Ai le lo wala winga nga. Bala boy. Paula do something. To pass by. Pass on. Oli fai pula fa man fai bisful fa mai. Awa o ia lava na ia toi fatu ina fai ai tatou ia ke viso isu. Ina ia tatou fai ngaluenga le lei. Mo ia masava vari ai tatou ia lau ke viso. Fai ngaluenga le lei. Oli e ele pepe sana ai fa ola o ke viso. Ke fiano leo lawa o tala noie ia le apostolo i le fatu tu i EFESO. E ele o responsibility. Fa ola fatu tu fa nonofo fa manuia
so taunu to wo failo atu le lo fale le tu failo atu fa tanga pe fa fer fa la ino to fai ngal me le i ai le tu ya ma wone imita ngal venga ne e le ngal venga na ne mita se ta se fa la ina ya ma na yo to fa manatu ma yo to sava vali e tu sa ma le vala wina fa la tanga na mau le Fatu tua ya ke riso ya Samoa oli e 𝚟𝚑𝚎 melia na ya e ole winga fa mtalanga ele o fai mai pau ele anga ngawe ya ole tala lo falinga a maliu tangata e pa mai tala ale tu so falinga a mu ia le uaoti oifea oli o lea o lato malolo ai mai a lato ngaruenga tinga o lato ngaruenga po e muli atu ya te ilato so o wala u kata pa ngaruenga lele e woni e mita ya ngaruenga o fai a wai ta wia o ele tua ina we malolo atu a o tangata pa na po yes and your work will be rewarded tau yai oe wa ele pa pe apa e fatu de ngaruenga le ai ke o ka wi fua le e tau ia si tangata ia e tu sa mal ngaruenga le leina i pai yo ya so le ma ya le fa ta o tonga me la apostolo olantus le past le present and the time Christians, true believers of Jesus Christ, that is your blessing, and there is your responsibility. You need to do. Tato wo failoa tu fautanga tato wolanga ilongangana yo winga I I'm a born again. Arsifio palawan, arsifio ai arsifio fio lima mau arsifio fa misa. Ele make sense la no fai mai o el fa laina makua e fa mawalunga kwa fa vesia so there are some fruits, spiritual fruits elanga afale tonu la tato leu tal no antu la apostolo EFESO afale kongo ko e okia ku ai la markala le e okia maltangata e anata le wa tato fale tonu ke siano ya la tato bolanga e ola ya faiso e fesiringia Mala si foi mea langa metala da tātou tu si fai tau ale lalo langi ia o le challenge tu saoa mo tātou lau o e ua ia ke riso peio lau Fatu tua i EFESO e te le ne whamarianga ai foi lo tātou ngaruenga tau na fai ia tātou oi fai loa atu whaotanga o te nofo man whaotanga child salvation to your next door neighbors, your colleagues at church, at work. If you ever share the good news, kako wo kala sorry, the saul mau kala inga se do sau neve taimi. Ya tala imale nganga mau lalo o ka ko ke kala ia le ngol loku. Yes. Wa le share me le ve se ka ko ngol media. Ya kala ikako qualification. Kala ilka kelero ka kuiloa no share the good news very simple the gospel ele maliu tanumia male to tu soifua mani ke vis no na fio le langi sa uni to fio mai ya e tele teaching ese ya pular tanga talenta tonunga al Fatu le apostolo mo EFESO mo mo tato wo failoa le alof tu no le ke viso na vala wina e tātou ke si meria e sila tāua patu o bai o ile baenga le ole lu tau mo tātou le au Fatu tua le au whanau fo wina e o tau ke risianoina po e fo o tau a me tonuina e tātou ele i vala wina tātou e develop ni loko na vala au tātou e atia ele malo le atua ele atia ele malo le atua o anganga ia tele anganga e o ile malo we are here to build God's kingdom that's our calling e tele pa le angana atia e lotu langa e tau le lotu wa nai e fa ile ai ma pa malu si awai le au Fatu tua ai oni tato faia
po lea ia mapau e kawaki a ele loku kalangoa ele loku ka sama na times pe tatou mita tere ele tatou rotu ele taua na ia maua nganga mo le malo le tua yo tau si pe pa popo atu le tai ana ya samuai te le ne no fita no mi ana tatu tai ya ai se vai ngana le le tusia la apostolo Paulo lo specific yo langa la val telo taso mi fai ya ta ua le langa le fa te par tato pasta tato ese ia mal tato pas fa ngalo pas langa le uka ko la ve ina tanto il fa tanga ya ke riso ya telena fa manianga ayo ti fa tu fa ola fa nonofo fa manuia ia le tu ya tato ya ai terminei au e so forma wolo ma ona foi mane sa ona nei e el tato ta fa yo ta no fai tato voi fai lole tala le ke viso tato voi share good news ia saving show ya ina ia accidentally kingdom ya nei la ta yao ia le tua fa manianga uma lava nei ya na ta pena le tua ya mo le au fatu tua le na o efeso ya mo tato nei ya sa le ya la tua tia basta na te pat foi sanga u fai ya na ma fatu foi le ni fa tai le on sai mai tai le mai mo mai fa mo le atu le tua kai sa mo i leu fita pa pong le foi ba ngole aso o le atu fa malo ma fa tai la on sai ma la pa au tato fa soa ma luia o le tua alo na pionga pa ia o le talo ia no po fale i loto ma ayo nganga o tato uma manuia o le tua o le tae o fo mai o le tua to engo le nei fo yaso kai te yatu le so fu le fai un le nei fo yaso lo na anga le ma lo na alofa tele mo tato uma ya fa manuia fo il por kalaminei ma le au nanga ana global kingdom i ya te o sa moa pa tai ma futa mai aso uma me teimi yo mo pe le a no pa so ai le yo le tua ya so uma me teimi ya te tato ya fa to fa poi ma wonei ma sunga fa pengainga ya fa malu ruatu la poi se upo sala me te la unu fa pomponga sa mo ya te fa poi mai ya awai ni no tia le matango fio le upo le tua mo le nei ta so fu ma ya manuia ya ai tau se talo le tua faftai aftai mula no e Faatagā ma ua ni ua no Faataualofa ma te tala ni le upu kai ngang pa ia le fa malama so ma vai ma so ma le ato fa ato e la fiu mo le nganga te au to fa manatu ya ma to pe fa manatu mo le fatu tu e efeso fa fole mo le fatu tu Samoa ia fa ia yo fionga le tua ia mata pena ma to fa lo mo sta no la i le tua ia tele le ulenga so nenga ia basta mai reta ia foi le visa ia inicio o no anga mai lunga o inicio po kala ia ia fa fita fa fonga so ma to tunu ia mai ai ma tele so fa witi ia ia o nei ia fa sta i no ma to talo tele so vinga tu mau so ma to Faataualofa so iso amen ahora me decía va ya soy ya Samoa los Fatu 𝚘𝚑𝚙𝚎𝚘
Yesu, Yesu.